Reka nongere mbasuze kandi imbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mwe mudukurikira umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Nitwa na Cretine Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Amakuru tubafitiye uyu munsi ni amakuru agiye kugaruka ku bukwe bw'umunyamakuru wa Kiss FM. Uyu yitwa Cyuzuzo Jeanne d'Arc, akaba yasabwe aranakobwa. Ni umuhango witabiriwe n'abantu benshi banyuranye barimo abastari, aho twavuga nka Bumuntu, akaba umuhanzi ndetse akaba n'umunyamakuru muri iyi minsi uri gukorana na Isheja Sandrine Butera mu kiganiro cya mu gitondo kuri Kiss FM. Uyu munyamakuru wa Kiss FM rero Cyuzuzo Jeanne d'Arc, unamenyerewe mu kiganiro ishya gitambuka kuri televiziyo y'u Rwanda, yasabwe aranakobwa n'umusore yihebeye witwa Eric Nigaba. Ibi birori byabaye kuri uyu wa gatandatu tariki 5 Ugushyingo 2022, nyuma y'amezi 11 yambitswe impeta na Eric, bamaze igihe kinini bakundana. Uyu muhango wo gusaba no gukwa wabereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo, witabirwa n'inshuti n'umuryango wa Cyuzuzo ndetse n'uyu musore Nigaba. Aha bikaba binavugwa ko ari naho uyu mukobwa Cyuzuzo Jeanne d'Arc avuka. Ibi birori bibaye nyuma y'iminsi 14 gusa Cyuzuzo akorewe ibirori byo gusezera ubukumi bizwi nka bride shower. Hagati aho umuhango wo gusezerana imbere y'Imana ukaba n'ubundi uteganyijwe muri uku kwezi k'Ugushyingo muri uyu mwaka w'2022. Uyu muhango wo gusaba no gukwa wa Cyuzuzo Jeanne d'Arc witabiriwe n'abarimo umuhanzi akaba n'umunyamakuru Bumuntu, umunyamakuru Antoinette Niyongira, umunyamakuru Aisa Kiza, Sandrine Isheja Butera na bakaba ari umunyamakuru bakorana kuri Kiss FM, Mukobwa Christella n'abandi bantu banyuranye, dore ko ari umuhango mu by'ukuri wari witabiriwe n'abantu benshi. Ibi birori bibaye nyuma yaho ku mugoroba wo ku wa gatanu Ukuboza mu mwaka w'2021 aribwo Cyuzuzo Jeanne d'Arc yasangije abamukurikira ndetse n'abakunzi be amafoto y'umuhango yambikiwemo impeta ya fiançaye, akayambikwa n'uyu muhungu Eric Nigaba. Cyuzuzo Jeanne d'Arc amaze imyaka itari mike mu itangazamakuru, aho yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda. Ibyo birimo Radio 10 yamazeho imyaka 3 kuva mu mwaka w'2012 kugeza mu mwaka w'2015, aho yaje kuva yerekeza ku Isango Star, akaba yarahamaze igihe gito kuko yahise yerekeza kuri Royal FM mu mwaka w'2016. Aha akaba yaraje kuhava yerekeza kuri Kiss FM agikorera na kugeza n'uyu munsi. Cyuzuzo Jeanne d'Arc afite impamyabumenyi cyiciro cya 2 cya kaminuza mu itangazamakuru, akagira kandi n'impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters yavanye mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga International Relation. Uyu mukobwa Cyuzuzo Jeanne d'Arc ni umukobwa wagiye yigarurira imitima y'abantu benshi bitewe n'ijwi rye, abantu bakaba bamwifurije rero kuzagira urugo rwiza n'uyu muhungu yihebeye, abantu bagakomeza bagenda bamwifuriza kuzarushinga rugakomera.
Ni inkuru rero yakunze kugarukwaho n'abantu batari bake, ikaba ari inkuru yagaragaraga abantu bagenda bahererekanya cyangwa se basangira amafoto yayo muri iyi weekend, dore ko ari ibirori mu by'ukuri ubona ko byari bibereye ijisho hamwe n'uyu muhungu. Uyu muhungu bikaba byaragiye bivugwa hirya no hino ko yaba ari rwiyemezamirimo ndetse akaba afite agafaranga gatubutse. Ni inkuru rero twari turimo kugarukaho, mbibutsa ko nge nitwa na Kreti Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Turakwibutsa kuduha ibitekerezo, kudusangiza ibitekerezo byawe, ni inkunga ikomeye, ari nako tugusaba gukora like, subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ndagushimiye cyane rero wowe udukurikira, ngaho ugire amahoro n'amahirwe.